protein thọ ok bây giờ tôi khôi lên mấy ra bên tay rồi nó với tay trên này brother rồi pin này đấy brother rồi nó với tay trên này với tên trên này rồi anh cứ chờ xe nó chả bị thế nó đi protein này của tao bà ai ra mà lâu kiếm mà à ta khoe yên chỗ tao bà bây giờ mua số bi ấy khả năng xem mà nó thật ta khoe thật tao bị bà nó tay à trò lý bên nó tay rồi nó thánh mà rồi nè mà dưới nó cùng nhá nó nè mà dưới cùng nhá tay à trò lý bên nó tay nó đi protein nó cho lấy đạt tao này bà đấy nó cho tao đào à hello chị bị cho tao đã gì cũng sống cho tao đã đi tầm miêu tao rồi nó thế tầm miêu à đi còn nó thế tầm miêu mà cho tao đi còn tao rồi cho đi còn tao là mà trả đi của nó khá lâu cho tao là gì đi còn rồi cho tao để trả của nó ok nó body lá trên đấy cho tao để chi thoát trên đấy rồi bình này đấy từ rồi đi còn đấy đi protein à tao rồi à bà đấy nó ấy gì bông mà ấy bà ăn sáng nay bông mà lộ bị bà nó phía là đây mày nhiều nhìn sang tao chị nó ta thâu lên mà tí đỏ thì là thâu lên mà tí đỏ thì tôn thâu rồi là thâu cho trò lao rồi tí đỏ người tay rồi nó mà tao khi mà cô ye kilo à bà lão chị lấy rồi đó anh nhìn đó tay mà đó tay bị lôi xí à đi còn ta thâu còn ảo tao bị lôi xí nó rất khá đó tay chị bà nó kilo để ta là lên mày bà lô tao ra đã lấy đấy bà lô tao ra đã lấy rồi đó à ra mình lâu khi mà à ta khoe lao vào nó nhìn chỗ tao bị lôi xí chỗ tao bị lôi xí gì mua số bị ấy khả ní chỉnh mà vào nó thật ta khoe thật tao bị bà nó sao ấy bà ấy mà biết gì này nó tay rồi nó ấy biết mẹ gì nó cô ấy là cá biển bán này đấy nó ăn liền không thì protein mà nó tay à giò lấy vào nó tay nó tay à giò lấy vào nó à cứ cho xe nó chả bị thải nó à tay à giò lấy vào nó rồi sau đó bên này xí bị lấy cho nó sau rằng lá bay mấy xí bà gì đấy tay à cố giờ xí bạn liền nó tay nó bù đấy hả giấy tờ bên này xí bị lấy cho nó sau đó chích lá lao bay xí mày nó cho nó sau là chích lá lao bay xí mày chích lá lao bay xí mày à con nói vậy này lò bia đấy mà đúng mà anh ta lúc mình rồi lấy đây adiga bà lấy adiga từ qua lấy ai bông mà ai phụ vậy nó ai hoa phụ vậy lù mày nó ai hoa phụ mày lù mày bây giờ asa lấy bông mà ra bà asa bông mà sa bên này thì lùm yếu protein ngồi vậy đó nó tụi mình lừa ata thì bố mò miêu thì mà nó ăn lùm yếu mà sa bên này thì lùm yếu protein để thâu đào về vậy đó nó protein này nụ vô đau luôn là bà đấy rồi chemical thòng bia bà là đấy cho chemical là mà thòng nào cho lâu bia ta đặt được cái gì lâu bia cho lớp ta đã được cái gì khi mấy con rồi mà thòng ta là mà chồng mà dễ chứ làm gì mà nó mà đây bia giờ chỉ bà la đi nào đấy ai bự đấy mình nói cho biết lấy ngắm nhìn chừng mình lại mà买的啊，吹的没带着，吹的呗，就这了喏，不拉着就咋个来是了喏，这里面有几样那地了不喏。
ဟမ်ခန္ဓာကိုလာရင်သူဒီ protein ကိုတောက်ပါနော်နှထုပ်ပဲတောက်ပေးနှထုပ်ပဲတောက်ပေးကီလိုတွေတက်စေရမယ်ခန္ဓာကိုလည်းပြောင်းလဲစေရမယ်နော်ဒါမျိုးနှထုပ်အလုံးမလို့ရဘူးလားအလုံးလုံးရတယ်ဟောပင်ပန်းတယ်အလုံးလုံးရတယ်ဆောင်းရမောနေပြီဆောင်းရမောနေနော်အားကစားလို့တဲ့ချိန်မှာအားကစားလို့တဲ့ချိန်မှာနော်တိုက်ထိုးပဲလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အားကစားပဲလို့နော်မြန်စားမလို့သားရနော်မြန်စားလည်းမလို့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲပုံမှန်လေးသွားပြီပါနော်မြန်မြန်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးသေးလားဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပုံမှန်လေးသွားအားပေးရဟဲ့မြန်မြန်လောက်တာမထိအောင်နော်လက်မောင်းကိုဝိတ်တုံမှမဆိုလက်မောင်းကိုဒီဂျိုင်းလန်ကပ်ပြီးတော့ရှင်ဖြည်းဖြည်းလေးမှညှိပြီးမှနော်ညှိပြီးမှပြီးပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ညှိပြီးနော်မှပြီးပါတိုက်ထိုးလို့မယ်ဆိုရင်လေမတည့်တဲ့ချိန်မှာရင်သားကိုညှိပြီးအဲ့လိုမျိုးရင်သားညှိပြီးတက်တဲ့ချိန်မှာချော့ချမယ်လက်စနဲ့ပြန်စတဲ့ချိန်မှာရင်သားငိပေးအဲ့လိုမျိုးရင်သားငိပေးပြန်ချော့ချမယ်ပြန်ငိမယ်ပြန်ချော့ချမယ်မလေး ပြန်ငိမယ်ပြန်ရောက်လား ပြန်ချော့ချမယ်ပြန်ငိမယ်အဲ့လိုမျိုးငိပေးပါနော်မလောနဲ့ငါတိုက်ထိုးလောက်တာအခေါက်90ရတယ်ကွာအခေါက်100ရတယ်ကွာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးနော်ငါဒီလောက်လောက်နေတယ်ဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တိုက်တစ်ခါထွေး90ပဲထိုးရ90ပဲမမြောင်း90ပဲဆောင်းရမောတယ်ဟမ်တာယာရဲ့နေတောင်းကြီးရေးရပါပါခန္ဓာကိုလာခြင်းတဲ့သူတွေပိန်နေတဲ့သူတွေဘာဆာဆာမဝတဲ့သူတွေဒီ protein ကိုတောက်ပေးပါနော်နှထုပ်ပဲအများဆုံးတောက်ပေး weight တက်စေရမယ်နော်ဒီ protein ကိုတောက်ပေးပါနှထုပ်ပဲနော်198ဘတ်လေးနော်နိုင်ရမပြုတ်189ဘတ်နော်ဒီ proteinဟမ်မေးရလိုက်တာကိုယ်တိုင်လုံးမကိုယ်တိုင်တီးသိမယ်မင်းတို့ကောင်းမလားတာမဟုတ်ဘူးညီရလည်းအမကြွားတဲ့သူတွေကဘာစားရမလဲတဲ့ဘာသာစားမဝလို့တဲ့ဒီ protein ကိုတောက်ပါနော်ဒီ protein ကိုတောက်ပါပြီးတော့အေးဝအောင်အိတ်ပါနော်အေးဝအောင်အိတ်ပါဘာနဲ့ရောတော့ကောင်းလဲဘာမှမရောနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြော်တောက်လို့လည်းရတယ်နော်အထဲမှာဇွန်းလေးရှိတယ်နှစ်ဇွန်းထက်နော်ဒီလိုမျိုးတော့ထုတ်ဝင်ရင်ဘူးလဲလက်ဆောင်ရတယ်ပင်ရှင်လို့တဲ့ဘာစားရမလဲလေအသက်28ရှိပြီတဲ့ဝိတ်သက်မလားမသိတယ်ဝိတ်သက်သေးလားအသက်28ဝိတ်သက်သေးလားအဲ့ဒါရောမှကျွန်တော်ပြောအသက်28ဝိတ်သက်သေးလားတက်ပါတယ်တက်တယ်
အားကစားမလုပ်လဲဒီကောင်ပဲတောက်လဲဝိတ်တက်တယ်ပြီးတော့အေးအေးဝဝလေးအိတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အခုလည်းလုံးဝမထိုးရှင်မလားထိုးရှင်လဲကျွန်တော်ပဲကောင်ကျွန်တော်ဘာတူ supporting ပေးမှာလဲကျွန်တော်ဘာတူ supporting ပေးမှာလဲကျွန်တော်လုံးဝထိုးမှာရုံထအောင်တဲ့ဘယ်လိုလက်ကြည့်ရလဲတဲ့တိုက်ထိုးပဲလောက်ပါတိုက်ထိုးလို့ရင်တောင်းညှိပေးပါဒီလိုမျိုးရင်တောင်းညှိပေးပါလက်ကိုခောက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ချော့ချပြန်ဖြောက်တဲ့ချိန်မှာရင်တောင်းညှိပေးအဲ့လိုမျိုးညှိပေးဖြည်းဖြည်းလေးပဲတော့မြန်စမ်းမလို့အခောက်ရများစမ်းမလို့နော်အခောက်ရများစမ်းမလို့ကြည့်လားဘိုက်ထွန်းနေလို့ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေပါမလားတဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နော်စိတ်ဝင်နေဟိုမထိတလို့ခံစားရတယ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဗောဒိုက်ထိုးလို့တာမမြန်နဲ့မလောနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလို့မနော်ဖြောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးလက်ဖြောက်တဲ့ချိန်မှာရင်သားအောင်ညှိပေးပါဒီလိုမျိုးညှိပေးနော်